na riri harima da mahadis tamboka e different yazi no zombi hindu different ya yinu na yinu na different ze format zombi zon na hindu e different ya hazo ndokaya ikanga wanzo ufanye format ya NTFS sha ikango ifanywa ikawa pivan moya madu sabedir kabo ufanye format ya file system shangi ndo and ufanye format rapid mimi ngamjambio kahe na mrikangu ufanye format ya tuparo choisi c'est ina pourquoi c'est vrai yo fanye format mais rapide wangajara mbio kaya kabana haraka nalo ça veut dire hena document kao gejokiri i oublier document ikekai izimi ni jokiri ke document kao ndio budi ya diwa zaida ila document virus au gejokiri ya diwa zila virus wiyo akekezimi au ikamnunga njarumie yino NTFS mimi ngamjo ambia hena mwaname kama dukaza format ya rumie yino au kayino ngifanyao file ngezimau i system ngezimau hena mbendikando liyo harima ye drive C haina mbendikando liyo harima drive C ngezimau hena mbendikando yakayabanda savitiri recover rus rikati chindini sevre yola yokaindi haraka manda hilo sha yozima hena problem ikaundi yaka yukiri repare hena virus kaundi yakabanda bahali yo zima 100%. Bon ngamunguti na yakabidire lewane bana ikama adam ngena disque dur mbili harma ordinateur ya hai ngebido zombili zikaye sawa and fighting ngebido ike sawa ngebido disque dur ikaye ilo ne system ya windows ndio NTFS abo ngebido ye driver ya disque dur ya bili tena ikaye ne fight yino kuyo NTFS parce que ikaye ilo ne system ndio na yino vahi ilona disque dur ya vile ndio na fat yavo ila ikaundu loni fat kena honeha ne NTFS ça veut dire hena katika ondo installe yo disque dur mbili harma ordinateur haho shange video ifat ikaye 6 ikenzima ikangoro fat 32 yinu au NTFS wandu wenju kana ordinateur hediyo ukana disque dur mbili yenzima yokayoneha wanduwe ndudu odu sa question pourquoi itohoneha imana hindi imana dabanu kaya zifat kasti sawa ngebidio zifat zike sawa ikangazo sawa zohoneha zombili bon ino zinzombili ifat 32 ni fat NTFS ino ikaushwa seban ngufanya format mais rapide tazino banu zombili ikangofanya format ngufanya rapide ufanya format lentement mais ino denjema yomgofanya mais comme ngasarmo mahadisi ya buketina mana lati wakati mit parce que ngombe ko garanda wa wakati ya bunga mjio van e system quick entre abaha ino ya windows wiyo au ya cd wiyo au ya ordinateur wiyo ngifanya format ila cd kao ila driver kao ndo ne partage kwa kinga mwana van ino de volume kao tinika ye driver c ino indela mimi natia 1 giga bon déjà ça ifanye format mwana kako yo rapide mais yo tinjema imana nero mi abaha na bakabo sina problem ya ordisha ngasema mahadis bon hazindini kao ndo zifanyisha banava ye ordinateur wiyo ngi analyser wo ye CD kao ndo installer eka ye windows ndio ketina problem ngerenga oze folders le harma CD i garde harma ye memoire yayo ije installe ikaisifanya redemare abo mwono kaya upande huu usari redewana kabati susi upande huu zendongoza dunga install windows yuma fit ekambunge na CD kila utabisha mru au kando chotia usive zila ikaundo ambi ikambra sashi ndi hawa sulivan yabo basi ezadunga yabo izo sufi usome rekashingereza rekashin arabu rekashi Shifaransa yetu hanzishia utuambio kama naba hafanja abahajao ata uwasili ubahamikao hata wasili harima ibiro mais inziro de début parce que yokir unjia uharima ye CD
CD ROM mwanzo installer Windows ihambio kama kina ukiri ni installer. Pourquoi ngebidojo pourquoi parce que idukiri ke wanja virus harima diski duri ha imenye ila divise par ila driver si yakaya kaitwaneha imenye ila disque dur ngebidi na urejei upartage ila disque dur ya ngebidi zono ngozo pia zifanyishie harma ila page kaundo ravira handani ingira ka hasuli iban Windows 0 umro installe o Windows o harima dos sharma Windows yo facile parce que votre ya CD ibuha automatique yo hamdo kanzo installe o remavano ata installe. Bon, nafikiri basi tishinditi ieleza bavi upande wa huse BIOS upande wa install Windows ya bunga mfikiru kaya ekeo ngarjona na arma mahadis yaonesa namna je mda devize wa disque dur wa harima ya Windows watino kaya mrahamenye zila document zilio harima ye driver si ya surtout doanya sikangwa hula ordinateur no Faransa parce que winji wa hao zuka zi guto parsa driver si bas na ila tinjema bisa teneti zamba shatu mkaida tumambano kaida tinjema au kaina katika audio ordinateur yao ya ni problem sha zidukima zao pia ziewa ibituna orejei ukanti wa distance zidukima zao azero njema dumbushina edivize. Bon, na udivize timpaka kemnge na seti ika deja Windows installewa yavo yonyangu kumpushinda edivize ngamjonda na ukazavanu na jeno nese namna je mria divizeo ya disque dur harmai Windows kwa tunakamba nyezi dokumenta hapo bahati njema artona na arma mahadisi na kiasa tena ikamwa fungwa